enti wotu odu bone a eya ebi ka wa no ana okote se abo ne tiwu nua so aka kire so le so efise bia ofri ne so na ode ba wo so abuza comedian ne so a his lordship Daniel Mensa eya na ajima bado the second Dormaahene media na so TikTok has for twetwe edi ne ho fel after say the almighty Twene Jonas the king of all warm up ebe tc ne so ebe di na tem media so omo twetwe Dormaahene say kama ena eye adwuma memo ntiremu no akere wadwen ama me e wo comment section ayi Penyah block media me so say need you obe like video no da ma subscribe button so back the notification icon for latest update abekere wadwen ama me e wo comment section best was so no share for so anya bi ahye eto men share the family no bi oh eja wusu e wo USA Ohio Columbus Ohio oje te Penyah me shawo dodo Penyah me do oh ma fa wo se ba ma fa wo se nua eja wusu me so ma fa wo se eja ma fa wo se bebra panyine oya se ti me so me do bro so nya mi shirawo ese da bia no ai oh USA account da bia oje bre e be hwem video enya no nko a sa na George Nkrumah ono so USA sa others say Connecticut Bristol ono so e wo honomo George shout out to you very big shout out to you others say nyame inshirawo ai obetuma me papa obetuma me bra panyine ai nyame onka ho na dwede bia odi ho bia no enye now let's go to the story obekaya 2020 banyina enu na Twene Jonas the almighty the king of all no be Chelsea asandefo no so MP before any sabi yewura otumfo na Twene sabi odi chiam yatem anopa wianyumre any order suomu dayemu kwa na say or to be emane no ana asandefo no any abre Twene so pa na asandefo no any abre no omani asoko e wa Twene Jonas so Isaac komunya Twene yakọ be bu ni komu ana say any MP before ko na say na Twene sidi akufo da tem na anizo so emu na out of nowhere na Dormaahene 2024 be ka say oh there be munya yo si obi ka say Twene Jonas nsem wo ka na ya Elias Grace nko a Elias Grace nko a nsem wo ka na munya nyansa wom Twene nsem no nyansa wom Twene Jonas Elias Grace nko a yewura bibi abaka no obi aka kiro say nyansa ni ma obwa nyansa wom enti ehwa na me fa pen ana me de san ase okay Twene Jonas nsem no oh nyansa wom de ne so we ka bia na sabe ye buri se nyansa won tirim ko Dormaahene his lordship Daniel Mensa adjuma badu do ma odi kuro wo be kasa enti o se Twene Jonas nyansa won tirim enti ase san ase na obi anim say table no entene da but out of nowhere 205 free no ana table no entene na buza na nsia mu ana his excellency the president John Dramani Mahama swear Dormaahene in as court of appeal judge or then ever can who be emu ne busa Dormaahene question on Galamsey Dormaahene mekasa oh Galamsey and Mahama no call from in the state of emergency no kra no ehun hia enu mu ana video no to Twene Jonas eni na Twene say hene ha Dormaahene ede na ogeke Dormaahene jankwasi akeka no we yesa obi anim so wagimi Galamsey bi ankoi waban wo so nti we NDC ni nti ana ama do kwasi abetena say Galamsey ko from say na Twene ebedem Dormaahene na okay dey see last year no Dormaahene be cause oh Twene say can be nyansa wom e dey fan say na Twene say waka no ayado kure nyansa wom nyansa wo Twene say be ka na say nyansa wom ayado kure every say na Twene katia obi no ye ka say nyansa wo ni tirimo Twene ka nyansa sam e di say na bibi akoka papa na ade reda ene nyansa wom na ko media na so ene bi mo ne Dormaahene abekra say Dormaahene ewiase oyonko da no da otu aduboni a ebi kan wano Twene edi asante hinatem usi nyansa wom onza fi odi aba oso yo Dormaahene how far Twene Jonas ise we yakwasia wagimi ena we anso na we ndo say Twene Jonas ise na asem bi obeka bia no eye no kware nyansa wom enti prempren o se we yakwasia wagimi we the most stupid person in Ghana enti no yeje tuma na yenye ntum ena yakasi yenje ntum so enye because one wasen ase ama Twene Jonas ise na asem bia ye no kware won mpempi no se ye ka asem a won na menhu youth a o magimi te se Dormaah youth ene bonofo ni bi youth no menhu youth a o magimi wo Ghana asase so se Dormaah youth ene bono youth muhini enye nne ena mefi ase ka kire mu so ohini origimi jimi no so no origu ono ankasa ne ho anim ase ene bono ene Dormaah man nyina origu mu anim ase enti mu pasam papa bi na mu kan kire ohene no monso mu jimi di na echi anka ohene anyansa ewo wutim hwe impeni kaka se bi se wokoto sa abo ebi kutu nua so aka je nsa abo ya sori fie so na aso ohene
na asuko no ma we te say Twene Jonas edidi impenifo ekuku dam atem ewo Ghana na wutumi bendo se abranti ni se na asem na oka na nyansa wom Twene Jonas alias grass nkoa openimu ohene ukasa te sa abofra na asem no obi kase nyansa ni mo boa nyansa wom enne de ebesi wukon no o se wo ye kwase mu kwasea enti ye ka bia ma wana se ye kwa fight Twene Jonas fiti de one na meka kire mu si Dormaahene na adwene ye adwuma enti no mo kire ne ntena ase na mo mpa ne hu se oyo hene enti ne kase nyina no nyansa mbra ne kase mu ye ka Dormaah youth ane bunu youth mo agimia te se mo ye te se momone munni mo fere enti muntimi nkire ohene ne ntena ase enka nyansa entu ne timu se papa wuri ugu ho ani ma ase ama ebi aka yen obi antan obi a Ghana ho I swear to God obi antan obi a Ghana but wuri jimi a ye be mo hu se wuri jimi fa ko a wo de fa na nye ho na yesa wo de fa sabre na Twene Jonas won wa wodidi won atem ni nyina na Dormaahene wo tan won krampo na emma mbeka ho asem uyo panhini embeka ho asem emmeka bi menhye wo team Twene Jonas atem no odidi na ye wo de kra menka wo team emma mbeka ho asem uyo hene na si edi wo yonko hene atem a wo ba beka se ni odi atem no hwe won a wo bo wondin won nyina ye won a na si ahemfu bi ho kon ho wo ba beka se won asem na wo ka no wo encourage won ye na Twene Jonas se wo ye kwase a wo na wo ye the first kwase a wo Ghana wo jimi si obi a wo Ghana enti yetumi de kwase akora kan wodin ne ho ageman kwase abadu wa na wa ma ho kwan enti nipa na wo endorse ni se na asem nyansa wo mu no o se wo ye kwase mu kwase a enti ne abofra kora hia no se wo kwase a emen ha wa na wasan ase ye kasa kire ma mutie nyansa obi ntan obi wo Ghana Dormaah and the bunu youth mi se mo sa mo hini we mo anya ne kasa kire obegum anim ase ama bia be ka mo nkiri ma yereba mo se mo ye moya Twene Jonas alias grass nkoa yewura bibia ba aka no obi aka kire se nyansa nim a oboa nyansa wo Dormaahene jankwasi akeka no we yesa obi anim si wagimi Galamsey bia ankoi wa ban wo so nti we ye ndc ni nti ana ama do kwasi abetena se Galamsey ko na office o yobi so ene we se da ubetwa asofra no nyesa da na mpafin besi wo uhihye manfo achi no mu di nkofo ata wo di mpanyifo atem no mu di otumfo atem mu di na nado atem na ye de na obo maba so won se ne wode aba wo so se won se ne wo no fire wo ada ya ene so sa so live na sa abo na ba so why your press conference na sa ko bo na ba so e se wo no fire on ye de medu atemu ye mu bi hu se ebe dane abutu ebe dane asa abutu asa ba so na de ye twen ada ohini David ebe dane aba so no what na bo say yes ehihye o secret ni no be ya ba bonti so mo ye panyimfo bia mo wi ai Ghana ho no ma mo betu nkurafo no be se na odo ene ye aba no da bi mo hihye nkura na chi na o mo di mpanyimfo atem na mo yesi so on say ne wori aba so ana asem no kan so ye no kure pepepe Galamsey bia nkwa wo se Galamsey no so ate NDC for 9 in Galamsey no so nti state of emergency ni yehwe se beba ujon na wo se da bi no state of emergency na Galamsey ko na hemfo yen yire yen ho na na do kweso de nanim sa hemfo mu ba yire mo so on nipa bibi ni appeal court judge keke dia mount waton ani monyam Dormaahene waton ani monyam ohini mu a post keke nti mo mbi Dormaahene agini asem ahu ne yafunu no no ne botom no odwene hu nyemo no na o gala Dormaah honum kwa ye Galamsey untimi nka o gina o be o ba bonja be se Dormaahene Galamsey o gazi yenim se Dormaahene Galamsey o ana Dormaah o ye Galamsey kan de ne ja Ashanti region na da bia o de esi woni so no na Galamsey kwa Ashanti region ahen fam ya Twene Jonas alias grass nkoa yewura bibia ba aka no obi aka kire se nyansa nim a oboa nyansa wo Dormaahene jankwasi akeka no we yesa obi anim si wagimi Galamsey bia ankoi wa ban wo so nti we ye ndc ni nti ana ama do kwasi abetena se Galamsey ko Okay.
What be? To we are selling, easy. Yansaka and Union follow your follow. If we are saying, easy. If we are trying home, na yenimuntra. Na no too force to Tunyamekese. Maintain anone kasa as penny se odiatem ana wo ka kasa twitwi ana so wo ka sebe ensem bia ensem fra a kire akorampoda opa tentrene moma yemfa emotions ntonchene yemfa baby free ntonchene nka no kore hwe video the same video bia pop up ne ya point wo hene Dormaahene nana se we Supreme Court sa bibi judge meboa wote ne kasa bi se ono bi tietia Ghana mra so baby Ghana mra pese de ne ko bia mfa ne nko se da no so dem kro bedem onfa Ghana mra nya hwe na okodem nso ebonfo beba be yi no what is that video ni bi ene we judge inti timamufo no katia so mo mfa wo mra nya adwuma na so mo mfa ma mra ne nya adwuma no mbi tietia so na baby epebia nko a as judge obekane say na Dormaahene hwe ewiase wo hu ye use dudomonim na se use o ye panyina kasa bi wo ha eni kwase pifru ano because me da wanim no unnim die nyame betima pagya wo amoduru timpanyimfo se baabi onuru ye no ka wasema no American fo na Dormaahene so video bi na pia anke ka o man pay serious cre integrity a anka position e de ama no sebe no cre ba akopɛ ka won sem fata akwa sabe sinechi Twene Jonas etwa chiame mede bi etwa mu some of us yin na ne empreso ene akwala no sa dani nani e de apawo so hwetwa wo twa wo tinsam wo ka no ene de nyansa wo ma na se nyansa nim wiase hu adibia yi bi social media de bia me ka kire se mo mi hwe ni yi nyansa kasa ni yi to me ho nyansa na menton nyankopon asim abusuafo madaroma mfoma so mfem na munti video share na like they put your comment under the video nano ye nyina ati krom ha se ne hu se de ensuo ni ensase esei ewo ye kro wi mu no se amfa ye na ensi fom a ye kro yi beto da bi ensuo nya bi no we ntina empalifo akabie wom atotohura asofo animdifo expert in land economy and environmental science akase it's about time you put a ban on Galamsey. Sansem way and sama etwagu ekrowi mu nansen ne yanka bi hye mu ana NDC aban a ye na najimembadu oye NDC ni NDC aban John Dramani Mahama afa ne se o me appeal court judge on tran appeal court bench ni so ya fa no a yibusa na nasena nei ena Galamsey hu nsam etwagu okrowi mu no esese aban de taabon to so ana anajimembadu anu asem ne se ono de do hu ndi onim se Galamsey ekofom siesin Galamsey no akofom nti aban enu kwan se aban de taabon to so ye declare state of emergency on Galamsey adanti no bebusa sana anajimembadu ka ebe ka saa ene menumi enu enim se doma ye ka Galamsey babia Galamsey akese wo pa Dormaahene mu babia Galamsey ekoso pa kese a Dormaahene amene akuafo etwadwo farmers esu fisi cashew farms cocoa farms essay inkrasefo so wo nkrase so enya nsuo krogen enom fisi Galamsey ni se nsuo wo Dormaahene npotam nana ba edwabadu domafo bi se mbusa wo se owulan krusa na udamu no manya nti yese akrachifo bi beja asase ede Galamsey no tomawo nana wanu asem enesen wo sa asem no ho domafo se mbusa so na nei
saa sika bi a omnyante yese wodi ama wuni amba Dormaahene 20 million Ghana cedis na menne wahwie di wachi yodom ewa niema bi na ono nya adwen wo ho no nana wanu di sem ne sen nana djuma badu e ka kire Ghana fo nyina me ati ase se wodi Galamsey de ompa Galamsey o Dormaahene ne nimpotem na ompre ma yentu gold o Dormaahene ase so ni nyina na ahudu brother sem. That was a strategy we used to hear the communicate my man for who say indeed there's gold deposit in Dormaahene. Oma nipa who say gold apie e wo Dormaahene enti omumra emitubi adentina NPP bandada ne mreso na najuma badu wanye Galamsey nenne omampani John Dramani Mahama NDC aban ni mu oka ho no we Galamsey anajuma badu yasi opano trefi man klawe nanka no e kananka fo a oka ho obia ntimi ntu Galamsey Dormaahene amre kwa wajima badu unim hu bi ensi na anya djuma sankeni pam na Galamsey na nka ni hu asem bia kana ne nka ya tew nka wa ha regional minister ekan bi samum panifo na mo bono region mu no mo bia Galamsey ye nyina yinim sa asem no ana hwe oye panin sa ansem a Ghana fo ndomafo busa wo no brane be yi wano na se wa me yi wano so a video so a yensaka documenta yensa aksomu no be publish ni nyina ama Ghana fo hu se wo ka asem a enye no kore uyo obi a wo nka no kore wa hu aho ya ene wadwembone nti na Twene Jonas asem a wato amane ho Orofo ye nyina ye hu de asi e wo mankanim NDC fo o ma adwene wo fom Dormaahene ne NDC adwene ne wo fom e de ntina me kasa ye nyina nim sara na Dormaahene eno ma wo ye enso ani ye nyina nim sara na Dormaahene obeka cha Ghana fo nyina se we NDC communicator and pa NDC ba power. Not even 1 year. Ometia Dormaahene ka. Na sadia na Dormaahene ye nyina no. Na political party bi na chinechi. Na leaders bi na chinechi. Just for him to do this against the Ashantis. For them to get his people vote. And by Joe Biden, and you wouldn't nyansa dia. And your Dormaahene appointment. Na mom your policies about bo adehie ni nyina. No mu so mu bedi machi to ababa no. Now we munya santefo because muta santefo. Now munya policies ya beboa na Dormaahene ni abrofo nyina. No say NDC ba no omba ye ade ma ne boa abrofo nyina. Ye ya santefu. Munya policies ya beboa bi ankrafo nyina. Afa de ehudi ayemfo bi ene ade hye bi ye party bi o chekere. Because Dormaahene dia memu ada okre. Dormaahene no more ye Dormaahene and kondamu one day krado NDC anfoma no anka wasam kra one day ta omo betam Dormaahene abayichi yetimi chief justice bi afiro ama Dormaahene appointment ama the post atna the post mo kan cha na najuma badu se mimi ka chen se we me ma wu se one asante ne omo ntimi nya pe ono otumfo ine nya pe because otumfo wanye obi a post e woni dibrem onye obi appointment e won dibrem enti sawo na Dormaahene te ba bi no kaseti asante ne ene asantefo a on so ro na kwanwasa on so ro Dormaahene no e Ghana ban ene se peja ne ye kase ono Ghana ban anya ye asante ne a ye asantefo nyina age na tum se woye ye hene as ayemfo bebre hye no se eno na Dormaahene te wa on ti ase no ye ma appointment wani ache Ghana esika na editi oka otumfo esika ka ho otumfo Ghana esika ntuaneka Dormaahene tie otumfo ye ntam Ghana esika nkutuaneka ye ntu no posum tam Ghana esika ntuaneka e wona komi oteso
There is difference. The NDC for yate. Send an argument by Lucas or a communicator. No, as a Sam ran telling my boy me a dear Santa Fortem. A dear Achim Fortem. Not your mamma name would dear Achim Fortem. A dear watching at a man, crabby to say Kevin Tellam, a dear watching, a dear Santa Fortem yate. Is a mother or crutching. Say, Lieutenant Kevin Teller back and I'm upon because you are about to pay your paymasters. And I mean, Kotia, I could your top black a diplomatic passport. I'm at some bloggers because there's a more top bloggers on Mukuta platforms. And I'm more motivated to tribal be at them. Now, Momo, the Amoya trouble a politician, and I'm on the many election and I'm in your vote to the and I'm more problem. Party be banned and policies. Na memuo and a man who be so de tono. Modi just a moye way, am I in for trouble, no trouble in issues, and son and modi in your trouble be support. And this is more problem. May catch them ne. Dormaahene gone Janino, oh problem. I felt most of Dormaahene what I sent for. Now I scientific a journal and a bapo show. I bet 2 or 3 years, same to what to for. Cause a wide moon now, wide moon take. And the mass sent for. A dear why Dormaahene chess an adjournal form. Because an adjournal for my as and coma, the test be quoting him. And son of the way Dormaahene Kawaye. Opa obey Chief Justice be a free row. Opa watch appointment to Yahu baby out checo. Yahu baby out checo, pay masters and a uchumoka. Woman, no contribution, no chop of Penyah chassis. The none of my contribute to a chopo or chopo. No, my own to Obama and chopo. And here, as a government, as a leaders, and a nice fortune, Momon chopo almost to Obama. A teacher fortune, Momon chopo almost to Obama. Ghana for complain, Momon chopo. Mobi any security. Mobi appointment in be. Che, we are Santinia, dear Dormaahene and this island. Why do you know? Okay, Kai, say, we are Santini, Messi, and this is bad power. As Santimamu, yet appointment in our chemistry for. Or chairman not dress. But Santini better to a corner than a quay DC, a quay MC, a quay MP. They just want to throw with Ashantis out from Ghana. And maybe Baba, Santifonso Benya leader, or better no. Obekasa Santifo, baby, I don't yet. Now nobody can stop that. Also, when you be as or take 1 don't 10 more for Ghana more, you cannot stop them. Cause some more hit to we know some more hit Ghana for the be 8 years something. You bet my town, no one from Ghana. Yes, you feel gold, near fair timber, near fair bauxite, near fair gun, yes, you feel something. Said that it's a name. Muntimi your foco. You benya brofo maba tayachi. You benya support or maba support because you can't do foco. Cause a Ghana because of na asante. And a modern Ghana. Omudu omabo Ghana. Ti samu ma e wusa mo taye bibie mu ayate. Dormaahene no. O wani mo nyama ya onfan free Ghana nkopa bibie mu na Ghana. Onfan tra Ghana, onfan trapo, onfan tra Ghana border. Na court down na mo na court no. Say na say asante fo de okọ jeri ya. Ya want to be your foco. Dormaahene to me nyas and for foco. On to me nyas and for foco. And want to be change be bien fresh and tim. And man afati asante. Ebe boy asante for kra. E nyete ne yete ho. Na mo fa mo Ghana. Na mo ba obewura asante mama wonye visa. Swaziland and South Africa nya sanete. Eswatini, Watini ho. O an kingdom. O yene na e bibia sana mo pese munya mbenya enke ya sente memo kra ne ke won chire ye betima ne military said as Eswatini wo military omu police omu immigration enke be ya kono kra keke enti tana mo ta sante ne yate there will be a time then you guys will hear respond mo bete Dormaahene a chere say ya mo bete ye de opeso ba santim beba opeso free mbefri emira de beso de no ko bada santim ba be twane obefri mbefri enkwaye politics na mo de ye no enkwaye politics na mo de ye no
de no ko bedo asante o de behu ye nuane musiri fom baba betwane asante nation me de mo ntwane time no beso Dormaahene kreatia to bi asata no nya president ne mo masante betion ni edi sika ni aso me hene ni hene atwese ye goat ene ensase ni yensuo ensei emire bi bedu mo ya de man da Kevin Taylor di atem na wo mo di atem na you pay them Dormaahene we are such a devil and evil we share video they say ajima bedu selfish interest akati traba asantene abono ato they say santene bi ntimi nwale buruni bi ntimi nwale santene bi santene bi tai entimi kwatra buru member bi buruni bi timi betra santefuom bedrum ezane eko na ka yetimi kase woni buruni awa kumba woni asantene awa kumba na buruni ya be kase obi a oya buruni na ya asantene awa ese okun akora no montimi an condemn this as a state modi abaji ma bedu abaso si ehwe ye nyina hu amemete wa kwa ware oba e wodoma ensi da santini ba kwa ware oba obehye oba ware oba nso freedom na sa santini de na adwene minim adwene dantim santini obo ba wale oba obetimi na bema oso freedom akrum minim adwene da otim ni yade awo community e bi ntumida e kachira se me ko ware oba freedom entumi se me na de mbakwa heaven ka heaven mfan because ade amo for hini bia kreatia to yetem no e wa so person na de hye ware na de hye na enso so ya de hye ware ya de hye yate to ba hini kreatia abusa we ni sema media no so omo egeka elecha na Dormaahene his lordship Daniel Mensa ubeta na chede wadwen amame e wo comment section aha Penyah Media.